siyasela sifuna ukungigwina wena baba ngipha amandla okungcoba endleleni lawo mandla futhi uJesu athumeni ngisho lawo mandla futhi uLazaro ekufeni wangipha wona ngaqoba nami lakho wathi wena inzandvo yakho ayimayeneke emhlabeni njengoba yeneka nasezulwini waphindze wakhuluma ngosi na-Abrahama ngesikhathi aneminyaka le-99 wathi kuye ye-Abraham hamba enzandvweni yami ube msulwa siyacela Nkosi nathi usiphe lawo mandla ekuthi sihambe